Hubor berkuaidan sesemeja. Kalai pawai terigu jembang arjar arpon riu. Kedai kesengi krau jong ke Trinity bakuj haka balang salensar. Kumta ke Holy Trinity Paris Sutengah. Kala pelong ya ke Paris Day ke basyong kun syong blai. Hapedeng ke jingkmen bat ka jingi simpen ta shirhem jong ki pai riu ngait. Haga ni kesengi kerpang. Kiling do ki brother ki reunion bat ki pai jong blai. Na ki balang shinong baper hapo ke Paris Sutengah. Kilawan ban hishim benta da kaman sim jong kajing yatali kajingait bat kajing Kristan. U Father Martin Shilla u parish priest ke Sutengah parish ulapin bentai ke mas bakhuj ka balalong ka pedeng jong kajing rke parish de. Kadba u Father Sambha Kandait assistant parish priest ke Sutengah parish ulapariai ke ktin ublai bat aiman sim ikipai ringait ban nang skem ha kajingait kajing bat jing yatali. Nama umsiake agak ten jong pun mamarway jong ulay.
Gospel jom try. Pa abne, ang pa lo kon yung nga sa patay. Uplay lo yaki, wakat wangai uyogi ya kecil bom cukup. Dalam ukon hik jisudawan sa patay. Kecil chau pa hado kanu, dia chau yang jai penru yang ni. Waim ha kauria, waim ha kayungan de buroma kalian, ha kayo cho ya dat, memde kata wajing ya sauto kucing buroma kalian. Jaman boy kon yang boleh join jemi, jia kau bon juangai, andai bon jua kentayu, kan juangai, ayo kia kucing bom cukut, dah bon kiwa tua, dah bon kiwa tua, dah bon kiwa kujut, ayo kia kucing. Udah sering jauhku bermain jadi berwajib udah siap berwajib harap serang pun tosiem bagubam nakane di baro nama kene tolong kerja cuma ya kebanyakan IT na kebentuk jompi. Hak jo program mendalam lebam lejim yang kepuri bermain yang ini berwaj ku berwaj kahasan ram uang tosien berudi nakale di baro namar ne kalau kepuri jom senam jona jom tutang bermain uang jemput ya kata kepuri na punta kepuri pernah punta jom jemput na punta jema bingkok. Tulah dia kandiri banten mau yana. Gading bayadong gading
Lord.